On je izuzetno hranjiv, odnosno, neću reći zdrav, jer mi za to već treba neka zdravstvena tvrdnja, ali strahovito djelotvoran na ljudsko zdravlje i ne samo na ljudsko, nego čak i dokazano i za životinje. Kad crni plod, taj crna murva, svi ga se sjećamo kao djeca, vraćali smo se iz škole, bili zamusani, fleke po majicama, da su mame doma ludile jer se nije dalo oprat. No, jedna od sastavnica tog malog ploda, tog malog dudića se zove resveratrol i to je u stvari, ja se usudim reći, jedan eliksir zdravlja, eliksir mladosti. Možda je ljudima poznati što se nalazi u grožđu crnom u samim košticama. Evo, s obzirom da duda kao takvog uopće na tržištu nema još, vjerojatno ljudi za to niti ne znaju, ali smatra se super voćem upravo po tome, znači po svojim antioksidativnim svojstvima je definitivno sam vrh što uopće može biti.